nyuma y'amezi abiri yonyine arashwe ku gutwi akarokoka icyo gitero, Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru yihuta mu gitaraganya ahantu hatekanye nyuma y'icyo FBI yise kugerageza kumwica byabereye ku kibuga cye cya golf muri Palm Beach muri leta ya Floride. Ibi bibaye nyuma y'amezi hafi abiri yonyine Trump arasiwe muri mitingi ahitwa Butler muri Pennsylvania. Isasu ryamukomerekeje ku gutwi rihitana umwe mu bari baje kwitabira igikorwa cye cyo kwiyamamaza. Amakuru arambuye aracyagenda asohoka kuri iki gikorwa gishya ndetse no kukekwa kugikora. Ibitangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuze ko yitwa Ryan Ruth. Kugeza ubu ibi nibyo bimaze kumenyekana. Ni inkuru ikomeje kugarukaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi ni inkuru itarimo kuvugwaho rumwe. Ibi byabereye mu kigo Trump International Golf Club muri Palm Beach. Ni mu rugendo rw'iminota 15 uvuye ku rugo rwa Trump rwa Mar-a-Lago muri Floride. Umugabo witwaje intwaro yabonywe bwa mbere n'abakozi b'urwego rwa Secret Service rurinda perezida wa Amerika n'abahoze ari abaperezida. Bari barimo gukora isuku mu kibuga bagenda imbere ya Trump ubwo yari arimo akina golf. Aba bakozi ubundi bagenda umwobo umwe imbere ye kugira ngo bagenzure umutekano nk'uko polisi yabwiye abanyamakuru. Umunwa w'imbunda polisi yemeje ko ari AK-47 wabonetse uri mu byatsi biri iruhande rw'ikibuga. Icyo gihe Trump yari ari muri metero ziri hagati ya 272 na 557 uvuye aho umuntu witwaje iyo mbunda yari ari, niko polisi yavuze. Umukozi wa Secret Service ako kanya yahise arasana n'uwo muntu wari ufite iyo mbunda wahise ahunga. Rick Bradshaw, uyu ni umukuru wa polisi muri aka gace, yavuze ko Secret Service yakoze neza icyo yagombaga gukora mu bihe nk'ibyo. Byemejwe ko uyu muntu wagerageje kwica Trump yahise afatwa agafungwa. Abakozi b'urwo rwego rwa Secret Service barashe amasasu ubwo babonaga uwo muntu witwaje intwaro agerageza guhunga. Yataye imbunda ariruka agenda n'imodoka asiga imbunda n'utundi dukapu tubiri ko mu mugongo, ikirahuri gikoreshwa ku mbunda mu gupima neza, hamwe n'agakoresho gafata amashusho ka GoPro camera. Niko Rick Bradshaw yabivuze. Umwe mu babonye uyu mugabo ahunga ava muri ibyo byatsi yavuze ko yahise ajya mu modoka ya Nissan y'umukara. Uyu wamubonye yafashe ifoto y'iyo modoka ayiha abashinzwe umutekano. Uyu ukekwa yaje gufatwa na polisi atwaye iyo modoka ya Nissan y'umukara ubwo yerekezaga mu majyaruguru ageze mu birometero 61 uvuye kuri cya kibuga cya golf. Bamwe mu bashinzwe umutekano babwiye ikinyamakuru CBS News ko uyu ukekwa yitwa Ryan Wesley Ruth. Uwarashe kuri Trump mu mezi abiri ashize nawe yahise araswa n'inzego z'umutekano arapfa. Uyu witwa Ryan Ruth we yafashwe ari muzima. Ni muntu ki mu by'ukuri? Byinshi ku mateka y'ukekwa birimo gusohoka buhoro buhoro. Avugana n'ibinyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhungu wa Ryan Ruth witwa Oran yavuze ko se ari umubyeyi ukunda kandi wita kube. Niko yabwiye CNN. Ati ntabwo nzi byabaye muri Floride. Ati kandi nizeye ko ibintu byaba bitifasha uko birimo kuvugwa. Kubera ko bike numvise, ati ndumva atari umugabo nzi wakora ikintu cy'ubusazi cyangwa se urwo muntu icyo ngicyo. BBC yabonye ku mbuga nkoranyambaga konti zihura ziri zina. Izo konte ngo zirerekana ko Ruth yagiye hamagarira abarwanyi bo mu yandi mahanga kujya muri Ukraine kurwana n'ingabo z'Uburusiya. Konte ze kandi ngo ziriho ubutumwa bushyigikira Palestine, bushyigikira Taiwan, burwanya Ubushinwa. Harimo gushinja Ubushinwa ko COVID-19 ari igitero cya virusi mu cyo yise intambara y'indwara. Ruth udafite amateka mu gisirikare mu 2023 yabwiye New York Times ko Uburusiya bukimara gutera mu 2022
ngo yagiye muri Ukraine kuyishakira abarwanyi mu ngabo za Afghanistan zahungaga abatalibani. Vuba ahangaha kandi birasa naho yari mu bikorwa byo kwinjiza abantu mu ngabo, aho mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka yanditse kuri Facebook ati basoda rwose mwimpamagara, turimo turagerageza kumvisha Ukraine ngo yemera abasirikare bo muri Afghanistan, ati kandi twizeye ko mu mezi ari imbere ibisubizo bizaza, ati rwose ni mwihangane. Nuko yanditse. Amakuru yatanzwe mbere agaragaza ko Ruth afite amateka y'ubugizi bwa nabi. Harababwiye CBS News ko Ryan Ruth yarezwe kandi agahamwa n'ibyaha bikomeye muri North Carolina hagati y'umwaka wa 2002 n'2010. Ni ibyaha birimo gutwara imbunda ihishe, kwanga gufatwa n'umupolisi, gutwara imodoka afite uruhushya rwasheshwe, gutunga ibintu byibwe no gukubita ukiruka ukoresheje imodoka. Nubwo ibi byose byabaye, ariko Donald Trump ntacyo yabaye muri iki gikorwa. Kikimara kuba ndetse no kwemezwa n'abashinzwe ibikorwa byo kumwamamaza, Trump yasohoye itangazo ati habaye kurasana hafi yanjye, atari ko mbere yuko ibihuha bikwirakwira ndashaka ko mbere na mbere mwumva ibi. Ati ndatekanye kandi meze neza. Donald Trump yabwiye ibyabaye umunyamakuru Sean Hannity wa Fox News, maze nawe abisubiramo mu makuru yo ku cyumweru. Bwana Hannity ati bari bari ku mwobo wa gatanu, bari bagiye kugera hafi neza y'uwo mwobo. Yanavuze ko Trump yumvise urusaku, umaze mu masegonda make Secret Service bamwunamaho baramukingira. Hannity yongeyeho ko imodoka itamenwa n'amasasu yahise zikajyana Trump ahatekanye. Iki ni igikorwa cyo kongera kugerageza kurasa Donald Trump ubugira kabiri. Harakurikiraho iki? Mu kiganiro n'abanyamakuru cyatanzwe na police, umukozi wa FBI witwa Jeffrey Veltri yavuze ko barimo gukora iperereza bafatanije n'izindi nzego z'umutekano. Ati twohereje amatsinda akora iperereza, abahanga mu gutegura bombe ndetse no gutabara aho rukomeye, ndetse n'abahanga mu gukusanya ibimenyetso. Yavuze ko itsinda ryuzuye rya FBI, irya Secret Service ndetse na police yo muri ako gace ngo bose bahagurutse barimo gukora iperereza. President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vice President Kamala Harris, mukeba wa Donald Trump mu matora yimirijwe imbere, bavuze ko bahawe amakuru ku byabaye kandi bishimiye ko Trump atekanye. Mu itangazo rye, Madame Harris yavuze ko ababajwe cyane n'igishobora kuba igikorwa cyo kugerageza kwica uwahoze ari President Donald J. Trump. Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye itsinda ririmo gukora iperereza ku byabaye kuri Trump mu kwezi kwa karindwi gusobanura impamvu ibingibi birimo kuba. Basabye kandi Secret Service kubasobanurira ibyabaye kuri iki cyumweru n'uburyo abashinzwe umutekano babyitwayemo. Mu kwezi kwa karindwi ubwo Donald J. Trump yaraswaga, wari umuyobozi wa Secret Service yeguye ku mirimo ye nyuma yo gushinjwa kuri urwego rutakoze ibyo rwasabwaga gukora byose icyo gikorwa ntikibeho. Rafael Barros wo mu rwego rwa Secret Service yabwiye abanyamakuru ku munsi w'ejo ko hari ingamba zafashwe kuva ku gikorwa cyo kugerageza kwica Trump giheruka, kandi ikigero cy'inkeke ngo kiri hejuru. Biteganyijwe ko Ryan Ruth agezwe imbere y'urukiko rwa West Palm Beach hafi ya Mar-a-Lago akabazwa byose ku cyamuteye gushaka kwica Trump. Birasa naho Donald Trump ariwe mutegetsi wa mbere ufite ibyago byinshi byo kwicwa kurusha abandi bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi. Kuva ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora azaba mu kwezi kwa 11 byatangira, ibyago n'impungenge zo kuba yakwicwa byariyongereye cyane. Igikorwa cyo kuri iki cyumweru cyateye abanyamerika ndetse n'isi yose kwibaza impamvu mu bakandida barimo guhatana ari Trump wenyine bahora bagerageza kwica. Wibuke mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nabwo habayeho igikorwa cyo kugerageza kwica Trump, ndetse cyo cyari gikomeye kurusha ibyo ku munsi w'ejo. Iyo inzego z'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaburijemo ikiswe umugambi wo gushaka guhitana Donald Trump, woza ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Trump yarashwe ku gutwi kw'iburyo hari kuwa gatandatu ubwo yari mu mujyi wa Butler muri leta ya Pennsylvania mu gikorwa cyo kwiyamamaza nk'umukandida wa Republican mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Trump afite imyaka 78 y'amavuko. Icyo gihe yari agitangira ijambo rye mu masaa 12 ku isaha ya Washington DC ubwo humvikanaga urusaku rw'amasasu. Yahise yifata ku gutwi kw'iburyo aho isasu ryafashe aca bugufi. Mu masegonda make akimara kuraswa, abashinzwe umutekano we bahise bahuzura bamwubararaho, abandi bazenguruka ibice byose byaho yari ahagaze. Mu kanya gato yuburutse hagati yabo agaragara virirana ku gutwi afunze igipfunsi cy'iburyo, bigaragara ko umunwa we wavugaga amagambo fight fight, bisobanura ngo murwane cyangwa se rwana. Bukeye bwaho ibiro bishinzwe iperereza FBI byatangaje ko Thomas Matthew Crooks w'imyaka 20 ukomoka mu mujyi wa Bethel Park wo muri leta ya Pennsylvania ari we wari muri icyo gikorwa cyiswe gushaka guhitana Trump wahoze ayobora leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu Matthew Crooks yari yanditse nk'umuturage uzatora mu ishyaka ry'abarepublicain nk'uko bigaragazwa n'inyandiko z'abatora zo muri iyo leta. Urwego rushinzwe kurinda umutekano w'abanyapolitike muri leta zunze ubumwe za Amerika, Secret Service, rwatangaje ko uyu Thomas Matthew Crooks yahise araswa n'inzego z'umutekano agwaho. Undi muntu umwe mu bari bitabiriye iyo mitingi yo kwiyamamaza yarahaguye, abandi babiri barakomereka. Abashinzwe iby'umutekano babwiye abanyamerika ko kugeza n'ubu batarashobora kumenya imvano y'icyo gikorwa, ariko ibiro bishinzwe iperereza muri leta zunze ubumwe za Amerika, FBI, byahise bitangira iperereza. Mu minsi yakurikiyeho byavuzwe ko Iran ariyo yari inyuma y'uyu mugambi wo gushaka kwivugana Trump kubera ko ngo batashakaga ko yongera gutorwa. Ubwo yari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, umubano hagati ya Amerika na Iran warushijeho kuba mubi cyane, ndetse ni nabwo Amerika yishe umujenerali ukomeye cyane wa Iran witwa Qasem Soleimani. Ibi byose rero ngo biri mu byatumye Iran ishaka kwihorera kuri Trump, ariko noneho ikabinyuza mu buryo bwo kumwambura ubuzima. Leta ya Iran yahakanye ibi byose, ivuga ko atari yari igiye kwica Trump, ariko yemeza ko ifite gahunda yo kuzamuhana. Kuva mu 1981 ubwo Ronald Reagan icyo gihe wari umukandida w'abarepublicain yarusimbukaga, bwari ubwa mbere hari habaye igikorwa cyo kugerageza kwivugana umukuru w'igihugu cyangwa se umukandida w'ishyaka. Gusa birasa naho noneho bigiye kongera kuba ibintu bisanzwe. Ikibazo nuko birimo kuba kuri Trump wenyine. Hari n'abafite impungenge zivanze n'ubwoba ko niyo Trump yatorwa atamara igihe kubera ko ngo yahita yicwa. Nta muntu uzi impamvu y'ibi bintu nuko bizarangira. Itsinda rishinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza kwa Trump ryatunze urutoki Iran ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka ku kwinjira mu butumwa bw'imbere bwaryo. Abategetsi bo muri Iran ibi barabihakanye. Abantu bakeka ko abinjira muri mudasobwa kwiba amabanga cyangwa se abahakazi b'abanya-Iran banibasiye ibikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida wa Democrat ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Madame Kamala Harris. Mu itangazo, abashinzwe ubutasi muri leta zunze ubumwe za Amerika batu ubutasi bufite icyizere ko abanya-Iran bakoresheje uburyo bwo kubeshya kugira ngo bagere muri mudasobwa z'abakora mu bikorwa byo kwamamaza abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bati igikorwa nk'icyo harimo n'ubujura no gutangaza ibyabonywe bigamije kugena imigendekere y'amatora ya perezida wa Amerika. Amakuru avuga ko itsinda ry'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump ryohererejwe ubutumwa bwo kuri email bugaragaza ko buvuye ku muntu wizewe bwo kubabeshya kugira ngo bakande kuri link bari babahaye, ubundi ababwohereje bashobore kwinjira muri mudasobwa. Itsinda ry'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Kamala Harris ryavuze ko naryo ryibasiwe n'igitero nk'icyo ngicyo, nubwo kitageze ku ntego. Ntabwo bisobanutse neza niba hari amakuru y'ibanga arebana no kwiyamamaza kwa Trump na Kamala Harris yibwe muri uko kwinjira muri mudasobwa. Trump yavuze ko abahakazi bashoboye gusa kubona amakuru asanzwe aboneka ku mugaragaro, amakuru asanzwe kuri internet. Ibinyamakuru The New York Times, Politico ndetse na The Washington Post
byavuze ko byahawe amakuru y'ibanga y'imbere mu bikorwa byo kwiyamamaza bya Trump, harimo n'ajyanye n'itoranwa ry'uwo biyamamazanya nk'umukandida ku mwanya wa vice perezida J.D. Vance. Kugeza ubu ibi bitangazamakuru byanze gutanga aya makuru arambuye, gusa birayabitse. Iran yemera ko aya matora yo muri Amerika afite ingaruka z'umwihariko ku bijyanye n'umutekano wayo. Hashize igihe hari impungenge zirushaho kuzamuka ku bitero bishobora kugabwa n'aba-hackers bo muri Iran. Mu gihe cya vuba hagishize, kompanyi y'ikoranabuhanga Microsoft yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yabonye kwaduka kw'igikorwa gikomeye cyane kigamije kugena ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu, kikaba igikorwa cy'amatsinda afitanye isano na leta ya Iran. Mbere y'uko ava mu byo guhatanira kuba perezida wa Amerika mu yindi manda, itsinda ry'ibikorwa byo kwiyamamaza bya perezida Joe Biden ryibasiwe n'aba-hackers bo muri Iran, ndetse n'itsinda ry'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump naryo ryaribasiwe, nk'uko bitangazwa na kompanyi y'ikoranabuhanga ya Google. Iran ishobora kuba ifite abahanga benshi mu bya mudasobwa na internet kandi babizi cyane, kubera ko nk'ubwo mu 2020 Perezida Donald Trump yanditse kuri Twitter ko Iran niyibeshye igatera ibirindiro bya Amerika, ngo abanyamerika bazasenya ibirindiro bya Iran 52 byose. Akimara kuvuga ibi, abajura bo kuri internet cyangwa se aba-hackers bitekerezwa ko ari abanya-Iran bahise bashimuta konti ya Twitter y'ikigo gishinzwe iby'ubwanditsi bw'ibitabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, American Federal Depository Library Program, maze bashyiraho ifoto ya Donald Trump arimo gukubitwa ibipfunsi n'umunya-Iran arimo avirirana. Hashize umwanya muto ubutumwa bwa Trump bushyizwe kuri Twitter, nibwo urwo rubuga rw'ikigo cya leta gishinzwe ibyo kwandika ibitabo rwigaruriwe n'umutwe w'abajura bo kuri internet wiyise Iran Cyber Security Group Hackers. Icyo gihe ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rw'ikigo cya American Federal Depository Library Program rwashimuswe bwaragiraga buti, ubu ni ubutumwa butanzwe na Repubulika ya Kisilamu ya Iran, buti ntabwo tuzahagarika gushyigikira abagenzi bacu mu karere, abenegihugu bakandamijwe muri Palestine, abakandamijwe muri Yemen, abenegihugu na leta ya Syria, abenegihugu na leta ya Iraq, abakandamijwe muri Bahrain, abarwanyi nyakuri baba mujahidini muri Liban na Palestine. Abangaba bose bazakomeza gushyigikirwa natwe, niko ubwo butumwa bwavugaga. Aba ba-hackers barushyizeho ifoto ya Perezida Trump arimo gukubitwa amakofe mu maso ndetse arimo avirirana. Barangije baragira bataka n'akantu gato cyane kerekana ubushobozi bwa Iran kuri internet. Bagerageje kwinjira mu butumwa abashinzwe kwamamaza Trump bahanahana hagati yabo. Icyo gihe abashinzwe kwamamaza Donald Trump bavuze ko hari ubutumwa bahanahana hagati yabo, banavuga amwe mu makuru y'ibanga ngo bwibwe n'abahanga mu bya mudasobwa bikekwa ko ari abanya-Iran bushyirwa hanze. Amwe muri ayo makuru ngo yashyizwe hanze yohererejwe bimwe mu binyamakuru ngo biyatangaze. Ikinyamakuru cyo muri Amerika cyitwa Politico gikorera kuri internet cyavuze ko cyohererejwe email y'inyandiko zirimo ubushakashatsi bwakozwe ku biyamamazanya na Trump ngo azamubere vice president, senateur wa Ohio J.D. Vance. Umuvugizi w'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump yabwiye BBC ati izi nyandiko zabonywe n'abanyamahanga barwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe ko bivanga mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Bimwe mu binyamakuru byakiriye izo nyandiko byahise binemeza ko ari iz'ukuri. Abashinzwe kwamamaza Trump icyo gihe nta bisobanuro batanze ko kuba izo nyandiko zaba zaribwe n'abajura b'abahanga mu bya mudasobwa b'abanya-Iran cyangwa se niba ari leta ya Iran yabikoze. Itangazo ry'abashinzwe kwamamaza Trump icyo gihe ryaje nyuma y'umunsi umwe kompanyi y'ikoranabuhanga inakora za mudasobwa na gahunda zayo Microsoft nayo isohoye raporo yavugamo ko aba-hackers cyangwa se abajura b'abahanga mu bya mudasobwa ba Iran bagabye ibitero by'ikoranabuhanga ku makuru y'umwe mu bakandida perezida bo muri Amerika, ariko icyo gihe ntabwo yavuze uwo ari we. Ikigo Microsoft Threat Analysis Center cyangwa se MTAC cyavuze ko abashinzwe kwiyamamaza kwa Trump ngo bohererejwe ubutumwa bwa email kandi ngo bwari bwanditswe mu buryo bigaragara ko ari ubw'ukuri. Bwari ubutumwa bubasaba gukanda ahantu runaka kuri mudasobwa zabo kugira ngo aba-hackers bashobore kwinjira muri izo mudasobwa. Iki kigo Microsoft cyanditse ko mu mezi atari make ashize
ngo cyagiye kibona ibikorwa bikomeye by'abanya-Iran bivanga mu bikorwa bya Amerika by'umwihariko ibyo kwiyamamaza ngo byiyongera cyane. Umuvugizi w'ibikorwa byo kwamamaza Trump, Steven Cheng, icyo gihe yavuze ko ibyo bikorwa byo kugerageza kwiba amabanga yo mu mashini zabo bivugwa mu cyegeranyo cya MTAC ngo byahuriranye hafi n'igihe Perezida Trump yahitagamo uwo bafatanya mu kwiyamamaza uzamubera vice president. Ati abanya-Iran bazi ko Perezida Trump ari uzakuraho ubutegetsi bwabo buyobowe n'iterabwoba nk'uko yabigenje mu myaka ine yabanje. Ikinyamakuru Politico icyo gihe cyavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa karindwi cyatangiye kohererezwa email n'umuntu wiyise Robert agakoresha konte yo ku rubuga rwitwa AOL. Iki kinyamakuru cyavuze ko dosiye ya Vance ushobora kuzungiriza Trump natorwa ngo yari ifite impapuro 271 kandi ishingiye ku makuru yo mu mateka ye ndetse n'ibyo yagiye avuga. Iyi konte kandi yohereje igice cya raporo y'ubushakashatsi ku musenateri wa Floride witwa Marco Rubio. Uyu nawe nyine yagerageje guhatanira umwanya wa vice president. Ukwiyamamaza kw'abakuru b'ibihugu muri Amerika gusanzwe gusunikira abantu gukora ubushakashatsi ku bashaka kuba ba vice president hagamijwe ko haboneka amakuru yabatesha amajwi. Politico ivuga ko bimwe mu byakunze kuvugwa na Vance kandi bizwi cyane byiganjemo kunegura Trump nabyo ngo byari muri izi nyandiko. Uyu Vance inshuro zirenze imwe yavuze ko mu buzima bwe atazigera ashyigikira Trump. Ibi nabyo babisohoye muri izi nyandiko ariko ni ibintu bisanzwe biri hanze n'ubundi kuri internet. Ni nabyo Trump yavugaga. Iran ivuga ko ifite gahunda yo guhana Trump kubw'uruhare rwe mu iyicwa rya General Qasem Soleimani. Uyu yishwe mu kwezi kwa mbere mu 2020. Iki gihe nibwo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko zishuye mu general wari umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran. Hari mu gitero zamugabyeho muri Iraq. Itegeko ryo kumuhitana ngo ryatanzwe na President Donald Trump. Pentagon icyo gihe yatangaje ko iki gitero cyagabwe kuri uyu muyobozi bisabwe na President Trump kubera ko hamwe n'umutwe yari ayoboye Amerika ngo yawufataga nk'uwiterabwoba bagashinjwa kugira uruhare mu gitero cyahitanye abanyamerika benshi kuri ambasade ya Amerika muri Iraq. Kuva uyu mujenerali yakwicwa, Iran ihora ivuga ko ishaka guhana Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko President Donald Trump. Hari na raporo zagiye zisohoka zivuga ko Iran ifite gahunda yo kuzica Trump. Iran ifite inyungu nyinshi mu kwivanga mu matora yo muri Amerika by'umwihariko mu kubabaza abanyamerika kubera izi impamvu z'uko Amerika yishuye umujenerali w'umunya-Iran. Ariko nanone Iran irashaka guhana Amerika kubera ko Amerika ifasha Leta ya Israeli irwana n'umutwe wa Hamas, umutwe ushyigikirwa na Leta ya Iran.